Hallo julle, ek hoop alles gaan goed. I hope everything is well. Vandag gaan ons werkwoorde oefen. Today we're going to practice verbs. Nou, kom ons begin met wat is 'n werkwoord? 'n Werkwoord is 'n aksiewoord. Soos as jy kruip, spring, speel, is alles wat met beweging te doen het. Now, let's start off with what is a verb? Verb is an action word. Like if you're sitting, crawling, jumping, playing, all of it involving movement. Now, I'm going to repeat the words twice. The first time you're going to repeat it after me, and the second time you're going to grab a pen and paper and try to write them down. Ek gaan die woorde 2 keer herhaal. Die eerste keer sê jy dit na my en die tweede keer probeer jy dit neerskryf. Is jy reg? Okay. Sit. Staan. Slaap. Speel. Loop. Hardloop. Eet. Kyk. Skop. Slaan. Spring. Dans. Drink. Ry. Nou gryp jy 'n pen en papier en probeer die woorde neerskryf. Now grab a pen and paper and try writing them down. Are you ready? Okay. Sit. Staan. Slaap. Speel. Loop. Hardloop. Eet. Kyk. Skop. Slaan. Spring. Dans. Drink. Ry. Nou baie dankie, voel vry om die video te herhaal tot jy gemaklik is met die woorde.
Feel free to repeat the video until you are comfortable with the words. Now, I hope you have a lovely day further, and tot ziens.